tawo chu iso ni kau ma sa na lai male to mau mi iso chi ni kau prathona ke mono khna sauya umi imoma se imba bai bulobudi ki samo tongo himba ndra uaingsouh ma sai puo kau chu ya mano ta sai di Matthew chapter 7 verse 7 chunu chung zo to no prathona uaingsouh ma sai di chau arpo chung sai mo teding kruriye maya omo tongo tuma hinke ro bible sayo mote bro bang mo sile kauchu yamano sayo tuma hinke brau ni kau bang mo khuisi mono khna ya wano hiye chongo Matthew chapter 7 verse 7 chunu pio kau thai khuisi mo bangri maimo akhe prathona ke mo balu maimo bai ho chini isorle khna sauya chini bible no mode yo hasinke himba khathui so mayama bai ongya ye khathui mo bai so ke bung saitho hiye James chapter 1 verse 6 ochunu uaingsouh ma sai puo bro bang mo sile a samo krui bai akhe khapon da bai ke khathui maya ongmi brownie khorang Kchusoyang khna sauya chung sayo arpo chung dao asamo kribai ongye saim chini khorang khna sauya ndro saimo le sayo arpon ro maya tomong me do dip khamya tuye saimi tongthau cha thau ke tong ne mani khie saimi James chapter 4 verse 3 jonupyu chongbeta prathona kheni shrang po ongmayo arpo khamyama tuye saimo baile Kchusoyang khna sauya bro baha Christian ha phai mole chung jeba sainke maina ye chongmi arbo brau saimo mo bola ha chaye chuye tongthau tongwa ne ma no se brau sayo aromi brau ni khorang khna sauya drowni kharono tharkhe shasi di ob khabau ne ongne rao James chapter 4 verse 8 chung view prathona khe tongphuni sumoyo chini khabau ne ongo game thungmo rao movie nai mo rao khna ile tamaja samuta ye pucha la ke hamno hini chongmo bai prathona khe mo Kchusoyang khna sauya nung sai sapu nini khano isoni thi chokriya nainango himba jeba sainthiyo isono khak samosa saye khaya phayen draw saimono isono siridi Philippians chapter 4 verse 6 ochulupiyo tomongmi chini saimo khna sauya omi tomahinke nung khapang yaphai mo khuribai sai sakheba chung saimo po nalpalke siriyaune nawo uroso uro bhai ongyaye orthonang kheye saisadi khapang yaphai mo bai Draw a samok thai mai ni khakadi kosla mai po jrom suidi I sono ringmota thawdi hiye Romans chapter 12 verse 12 chunu view bro bahale brau saimo tini horo saikhe khna aitri maina hiye chongne raw ko tongpayo abuteno brau maya ongkhe a samok kru ye sai samok nom thawyo arumi chini sai samo prathona khemo Kchusoyang khna sauya Bible sayomole isono rengmo tathawdi ingye se sayo nini saimono khapang puiba bai akhe thirkhiye thawya khe isono rengsa khe bung khane se tumo hinke chubagranim koile klayo brokthi tongne rawni sakawo akhe bini khunju pok nawo brau saimo kauno First Peter chapter 3 verse 12 chunu pio takura chungse isonim puyo thikdongmo ongsingkhe Kchusoyang le je phupo chini saimono le khna sauye tongo dro zo ton sakawai sorasiba rini otho